Sabio me se me kamano sisum naso. Wo yire bodwa man kura unhu meboa. Unhu. Di obi hu. Ano na no kura nipa ni hu kura no. No ba be kan. Evidence way. Me unsa no free chama ni modern mu bi. Me unsa no free catechist solo dem mu bi. Me unsa no free na upon that dem mu bi. Na o free opie no. Na be ma no ye ne den. Na we do ba bi ana ne kunu yare kwa yare sabia bia. Enhye abanyase. Ankrankran hospital bi. Awade na gu na me ka besuso awade na gu no. Se be ma ne yare ko ne mo tene. Ono oba no nso nkwana no kure ni na yere no ho ofe. Se doctor ni ho oba no kura no filia ma oba no. But doctor ni de oba bia de asa be ma ne ade nana. E wo se otimiye. No check be ma no nyina hu ye no na e wo se omutimi tue sika bi. Se ho nso apomdin se achi ban no. Ebi ni ho. Apomdin se achi ban nya adwuma o. Meka national health insurance no. Enya adwuma o ayaresabia no. Nti na so mu hia sika bi ansa na o matumi asabe ma ne yade. Ti doctor ne to oba na nim na ye dene de ama oba no. Doctors for ni binum me chiacha matmo bo adwuma pa ba binom emmo adwuma titru wo ma omo eye wo ma de bi mutumi ye no omo afie kura. Wo betumi doctor wo fie wo ba metumi ma injection bi wo bon se obi prakro obi tumi ye ma no wo fie. When a doctor no say so unnecessary or friend doctor mini medical school kura wa kwa or a doctor sa mami unya skade a ene mema option so betumi adi sa option so a manage ho pa ho ya me fe pa bia ne yiri ni kunu da wa o wu no a skaba wo be ka cha no ase na mana peska no doctor ni sina ni joba no ho nyamia no nukure ni oba na amfani ti anye ba na ko chinya pema wanya besiane bi scanner doctor ni demand no wanya bi no obesra doctor so opanacho wo de nko onye na oye wi na ni kunu to na kwambia so mbe faso bia no mabaye oba na doctor nse na sade omonko omuso bia omu no ene so bia ombe ba kurum no emuwa doctor nse me ma option so beti ase de a ba no ma no ho kwan ma doctor no ebowrem ba na ma no ho kwan ma doctor no bowrem na doctor no bowrem na so no ba ne do be wie no o hwe be ma no ene die odi no bo hye so na ba na nka nkyere ni kuna kopem se be ma no ho to no omo ofie na we na wo ma na yesakasa bi ba wo mo ntem na anu ade ya awade no ba bia me ka no me ka kuro na be agu wo yare akoda yare sabia o yare ya akoda yare sabia enyame ankasabre nka onti ase wabusuafo nyina obi aso ni mo obi ode beboa meko bia ho minya kapre sika eye 3500 Ghana cedis minya bi ye nya bi na etimi de baba ba he tete de 35 million ma mfame ho ama doctor ne me anna anka nka onti ase o kana be ma na twi break o kan no na be ma no wa twi break osisan wodo homa be ma no doctor na ansana wone o samiade na me kwa fasika no wan me kwa fasika no wan utu ewu ni damana ni sempoa wabusuafo me fra bia so ni kapre ho wona fofo kra de bobo na busua na nya bia hwewo na ba ni kaso kasa ne jinja be ma no se ansa ade no wanya ama me anwu wanya ama me memfratas fasa aseso eto kasa na yesintu kwanya bufo bai be man sitin tuntan say ya Dr. Nimo say ya Dr. Opon say ya Dr. Solo na Dr. Derek ya ote MCR hey ode ne ho aka one de mintimi no ntena ne entena chena sisankuku no kaka nyina ekọ Dr. ni fie na we na anda ne tukwane ayi na abusua no akwa ka oye sofo oye katkiso hefo ye se de teta wa den tame dey adwama mo eno kura mpo no de bi bata ho sa bata ho no 10% opa afa pa ho fa
bana ayade anaso anyade because abusuane frɛ me no saa de wo agye ne kunu ne nkwa ba ne kunu ne wie ne kunu ne se ne buafu se ba no ne doctor no man no saa no mo frɛ doctor ewa kura na se wo yade so agye ne kunu nkwa ana na wo se nkoma ne kunu no efrati asefo asase so no de tie ni oba no de oyeye no nokre ni se yese ye hwe pa na yaka nokra me da bia me ka se asore amekon ene nyankopon ne nhyehyeye ne mmra kire se adwamammo nyame achiwade a nyame ensoso so enti to the extent say bia uni obi betena na aye aware na adwamammo bebam no nokre ni adwen pa adwen because no sana when we all the other no se o partner na woni no te no na wo mpe no ana wonji no ni ene ya etimi ma adwamanmo eba yenhwe factors ya ebe lead to adwamanmo ana ebe ma obi abo adwaman bia nka minim se bia sikasem se de ye mami de si sikasem se bia obi ho kire no ewo sikasem mu kase a etimi ema obi ebo adwaman ewo ni kunachi yemfa no se enei ye wo nipa binom wo ho a sebe aye omusu a omondo de omuse omunsuro nyame ebia obi kra epe ade afiri no ho a gise oka se me ne obeyesi ansa no de ama no eno nyina ye factors ya etimi ma obi ebo adwaman na obi fa ni kuna na ne yirechi but adwaman mo de enya de wo se yeso so because twere no ekasatia especially kra omo amwaware no bible ekasatia adwaman mo na mum oka ka siso se de oka ye no se eno de gise 10% ena beji atum se be ma bia ni ho kwan se oja na yire gise adwaman munti na se eno kra no opena woni no munsiesie muntam tunefo kai no mpaibom mana kwanche amani akoso ye hu ansa oduru ha no aha na monsan tenase bisa no oche me oba na anya de wo kwan bi so but de esi ye no memfa so mo no kese onfa mo ho kese be ma memfa mo oba no kese na be bo ho kese memfa mo oba no kese menchire mu ni oche me na menim aware ye ware a yedin se ye kantam se medo wiase nyina no metai wachi akwani asa nyinam sa papa mo bonimo owuo mo gise owo pe ene ade a ye wo se etiti entam ana se owo pe ne betimi atiti entam oche me papa no eyare ye no maame no etai na chi wa kwani asa nyina so wo bra eduru ba bi kura na na busuafo mpo papa na busuafo na omo men no na omo aba behwe se ne ho te sen oyare kubugu yes obubugu omo jani nyina ba oba no so ntimi nsore nya hweda fa ako akoni abadie oto adrowe oyese be man so na okoba na oba behwe fie ntimi nim se eduru ba bi na sikasem ho ayeden sika doctor demand ye se ompe sika no mra ansa watimi asa oba no yare no oba na nya sika no onyo so hwe se o jaipa manei sika mi nya bi ntimi kunin onko wu na oso unya mi nya sika bi nipa me di mani ato omo so se bi asa afo no nyina betimi aboa me no mekọ we so a o se da bi mekọ we so o se bi ne ho misire we a o se sia na me di ama obi no kure ni se okwa aware na se odehye bia ukunu na anasa oyire no oyare na osa no yare na eduru ba bi na enya yi a etoda abusuafo no nka mo ba mu bia enye bone but we nyina achi no moyi mani ema oba no ma ni nyina beto oba no nko aso ena wakukura hwiase akukuru hwiase ni bebrebe nyina achi no wabone ho moden aye de obetimi a ena ekoduru ba bi a ewo se ode ne ho ebo afode agini kunu no nkwa oanya de ocha me nka se oba na anya de because ochiame edin pa se yeti hei na nyame mfasa ma bia manya critical ayi bia obi betimi ayade bia gemenkwa but adena wo ye no uhunu se edin ochiame etoda se obehwe mama wudie anhwe obeka se obeye anhwe obeka se obeye enti me se oba na anhwe amani kunu no anwu no de me hyedam bilimu no kese hey ochiame mi hyedam mani pa foforo hu wadajam ochiame
who said ye who sit here? Yes. Ade amabo ho ka no. Yeah. Wa wari no. Minimpa ochame. Na me kan ye say. Hwere no say. Ma be ma bia enya ne yere. Gise adwamamu nti. Na se eno kura no opena. Wone no nka muntam asem munsiesie muntam na monsantrase. Eti we ya esi no. E wo se be ma no uhu se oba no wone no tena ye no otesa. Na ochame yes otesa dada. Ontesa. Nti se ontesa de a we so a esi no eno na onam so gye wonkwa. Owie ye so obo wa mane se sei na meye ya enam so ma mitime gye wonkwa. Nokure ni na anidaso asa e wo nipa fam. Me bo me ntwa no na anidaso asa. E wo nipa fam. Wo yere. Wona sa wo ha no anaso akosa situation nim. Wo yere de no abọ afode ne ban ma foforo ada. Sa abre no sa condition em no. Akasakasa kakra be bam ntem no o refer se enye wo no anka anti ase. Enam do koye se de okode no ho bọ afode no. Onya kapre. Ato wo catkis. De okan be ndai. Ato. Eye wo yere. Yes. Why na ifro? Yeah. Eye me yere. De mehwe ne se oba no since me ne no shase ya be do sam pempen so we oye sa no manana. Eno ye one factor. Oh de ye na wo shase. Oh yes, ochame. Aware eya kwantuo. Ye shase free baby ne de ko wie baby. Unya nware ye ntia na. Oh, se me nware ye. Oh ba. Oh, ye se me ba. Ye chiao. Oh wa ya kuma so na mantupa. Ochame ye shase free baby ne de ko wie baby. Eti day one na woni nipa no shase a monam kwan no so a mu tu kwan na akọ no. Okay. Wa ye sa de no bia ma wahu. Otaye actions bi ma wo suspect no. Se sa no ma we nyina ye ade a oba no ta ye dia na wahu se e kan suban ho sa no te nti eno de ye kan no with different ayi but on te sa wa unim se sa de no enka na brabo ho e na akoduru ba bi a wo yare ye na oto nani e wo wiase afo na ba bia na nipa fam de na nani da so san ye na ekoduru ba bia na wo se sa de wo ya na obetimi aye e de ajonkwa e na ampaniampa ni nuane ampa o chame oyeye e na odi agye wonkwa nti ochame sa oba no min hye da hu fumso bi a oba na ya aboro se de meka no because ochame tie oba bi tie aware ase jama kuru ni nwe oh ochame oba no se ukunu no wu a enye be ma foforo ne besan hu wada jam anu de wa firim nti o hwia manawu na wasa ma be ma foforo hu wada jam ochame oba no nyam fumso bi a o kana doctor nso mfisto na oba opeso osima onyam fumso bi a Allahu akbar bismillahi wallahi hey akwaso yoba me ba bebisa no Jackman cleaning service doctor na clean ba bia underground ade de be yawo timi ahwe nyame nim pa sa den so ba pa ne dia be ye no so do si ma ho doctors for ni binum omunim nuro sa no Allahu akbar agozo ya nana chia minimum ersan nyame adom bibia boko na me mfosa ma okuna kosa atibia nim ba bia mo wono mo bia ni ba bia de ba adru se wo de doctor se fa ho ba fode onsu tuoi untimi hwe ma ba ma yin firim obeden oba no aya de ana onya chame kwan bia wo se me mfa so nje ne nkwa bia me ada sport ukunu no wo do wo ne nkwankwa nta na America no se kwan bia ene de waka na America se kwan bia wo se me mfa so nje me kunu nkwa ne de me waka wi yes ene obeye no no chame me nhwe mani wu ai owu a hwan na be hwe me ne me ma eju o ba wo name me so chame kwan bia me fa so amagye ne nkwa bia no na so ni catkis ya de ne yes me ni catkis ya dream cause me hu boni bia ma me na ye o chame ye o chame ni kunu wo be mo ne ne wo ma efirim akoso da bi o chame untim we de padan kanye o chame ntu ko on hwe ma be ma ne nye den enko okọ wi abusuafo ma san ba be wo fre busuano bi anim wo bi ade no abusua yi na ma ko bade na fufu yi na o chame emergency no time be no be ko bade nya sa sika ne de aba beje be ma ne nkwa onya sa sika no na be ma ne free mu onya sa sika na be ma ne free mu o chame me hu ne se enye ma me ne pese enko be ye den ko be ye sa ba enya ba wie en oye ne hu bibia enye ye enti na kwan ye wo se won fa so nji ne kunu nkwa no
hweme no fast ye den eje be ma ne kwade na na ka ne on kika de opeme fa no ho nti na kwa ye wo se onye den on fa ko so cha me wo ka ba de o cha me time be mpa no se ntu betima nyame nimpa wukunu na dai dada na wo sa dada fufu mpa ne ebo watodwe ebadu o cha me mi kunu bewu mi ni kwan bia je se sa kwan na de na menye ei o cha me na adu sa we no no man bi abasa kwampa odwin sisu ko se na fufu yi wama abusua yi wama o ma odi wani ato o mo so no o ma yi wama nti o cha me de na wo se wonye ba no pe bibi e ko wabusua ma frɛ hɔ o cha me o frɛ na busua nko mu fi na nko be kwa akobie ni nam se nko mu fi na nka menye hwo se ma me no be kwa akobie ni nam enti ni kwase be ma ni ja ba na na eni kwa o ja ni na o cha na ha be ma no me hwo se 1 week crampo nto no wọ́n ma bẹ́ẹ̀ ma foforo ne wa dam. Cause ọba na jini nkwan. Ẹ wọ kwan bẹ́ẹ̀ so. Ọ̀chá mi kẹ́nyẹ́ ọba na nka by now kò ọ̀hyẹ fam. O fili yẹ dọ́kítà ní so fili yẹ. Ọ̀chá mi nípa ẹni abẹ́ osi o fili yẹ ọ̀yẹ́ adé ajini kunu kwan osi o fili yẹ kẹ́nyẹ́ ọ̀nà nka by now nka bẹ́ẹ̀ ma ne hyẹ fam ti sẹ bẹ́ẹ̀ ma ne yẹ na adwene sẹ because of ẹnu nti no ọ̀gya ọba na ọ̀chá mi ń bẹ́ẹ̀ sẹ mi ka 1 week crampo ma. Ba me o cha me blame ma me ba doctor na me de me blame no cause eye wo adwuma se wo se o ye de woji obi nkwanti if say emergency aba na se nipa no oni bi cramp na dodo na ntua okoba ontua o da bi o cha me o de mama no dodo na ntua se nipa ni bi cramp na san se ye wo adwuma nti no me hu ni se wo se wonye den wonji nipa ne cause enkwa ne hia chains ka no was right now ni wo doctor this kana wo jin wo free ma enya de se wo this kana be yeden ye de beto wadaka mama wo de ayeden akọ cause ni pane nkwana na wo se wo nhwe so na onye den won jin nkwa ba wo because of enunti no wa fa ho e de akọ akoye se ya doctor ni nye bone doctor ni nya me betu ya enya doctor no doctor nkwa de wo mamu kura on de na dwuma na oye ọ̀chá mi onya wojuma ni so obeje nkwan no se wojuma ni se obefo obi mre yo ede ayede ede sankwan na wafa so age wo nkwan no na da bi o se na dwuma ni so obefa so obede omuko school omumra awo mu se so obi ba na ọ̀chá mi se sa nipa na e friend doctor na anya bia no Ghana Medical Association o kan wo bi wo firi mu bi wo ko ho bi eyampa me hu ni se o mo wo eyenkrase ni bi no no ya de efre bebre na doctor emi se o se mi hu ni se school dro hen mi hu ni se onye bia okoye na ye den wono na tena krom wa hwe wo ma age wo ma na make us ocham okoye ba ye den ye pamono because doctors are papa no cham there's nowhere ukwa ho be kire o mbeka kire say ba wunam sunu ba bi for example we da ko teaching hospital omunye sa de ne da ba we nu mi hu ni se ya sabia ni be obeka se sei onye doctor pa o ya pamono wo kwam no no akọ bie na ade ode ye ne ne ma ba ne nam ye echi no wotime sabema ne yare okoye all right by pamono wo kwam nti onim no cham doctor papa ben pa wako school na wi obebo sa abra onye da o se pamono kwam to bi pamono kwam na wa ba na mama no ama na ha no be ye den to wa ba na mama kwam e bia ma me no mi ke onim o cham onim oni wo ye de hu aba wi o cham na da bi o cham wa de sasa wa de no anya teaching hospital mo be sa de no there is no municipal mo nye sa de no obi a doctor ni bie ni wa ko school na wi o cham ba sa doctor bie hu sa doctor bie hu ahia ma wo hu ye ne fe wa ba o cham o ko so ntre woda o emergency wu ni ska doctor bie hu ma obeka cho se ba wunam obeje wo nkwan awi ansa na wabebu se ska ba yes the case obi hu a kire no wa ba is the cell obeji ni pane nkwa no ne jire na person ne ansa na waji oba e be ma ne nkwa ka tiefo ne onya adwene ho one wa ma oba no wa ma tiefo nso oba na ya ade enti mfa so bo mo doctor o chame yeah that me yeah na aso ye wo court ne o chame me ba ye wa himfe ne ka ye wa asam so ne ka untimi nkwa nkwa wo oba na ya wa ya ade ne ye say no se oba se wotima wa ye sa age ni kunu ne nkwa no enti wan so na je be ma ne nkwa no esa say doctor ne ba no na je no but that o chame the wa hwe the doctor ne ye ya o de hwe man entwa yi se wo say free ha oba no ene wo ho nti akosua ini akosua obiti ncho be kasa gade ma okunu nyalbanya okunu so nyale twam sa baba no baba to chame doctor opon dade
Was it? Oh, Jamie. This abre you our panic or trim than a true. Woke up and could turn no kunubra, mamma chama, we are mutie some papa. Mana Rebecca, Oba, it's young. Oh, Jamie, I'm in here, some paraminimative funina. Aye. Uku Facebook, SOMPA FM live. All like in wash it. No, your comment to make come on. Oh, Jamie. Bana Jinu Kunumqua. Wajini Kunumqua. Why, ya dear. Why are they? Say that Kushani Katkis, why are they? Now, will you to me, yes, I did not Joan Qua. Also, Katkis of a bumby more. Aye. Bible na. Who you could There be Bible na yina. Yakin kind. Ah. O can say we are GD near. I say who GDM. Ochame be mano yentia o cast as we say. O Jane then say. I say ni yire manu wu. Na onya soro. Ahini akọ. Ochame sebi adwamwan kese a obaya koboyi. Ey bobo adwaman. Ochame se be manu ja no. Ah na na. Ochame ni kwan se sebi obi tena ha eka se obana ya ade kwan ben se ochame wa ya ade. Ojine kunungwa. Ochame ojine kunungwa. On to me sabi wu mfrim. Dia oyeye no. Go okun o se kan to be manu minim ku atwa ya. Ochame nkan fa so chen se de okokoyeye no. Ey nana. Ochame we ya che se oba na yedwamofo. Etu be hwe ama abada makrama ka. Ochame enye kwan papa so no fae. Ochame se wo ji wukuru nkwa o pre nkwa amana. Ochame enye sa kwan wi so de fa de pre nkwa ma yikunu. Ochame ubetima akobbo sia. Sabi efi a muti wukuru ano be ma no ne hoto no hu se sabi ba bi amote ana mogapade a aka no e na ade je ne nkwa. Ochame emudie ewo mu chense odo ho ebe akoma be ma foforo abe ka kire be ma ne se mede me hu ne ma ya se uti nkwam anana. Ochame asem be nie nana me yira ma waro ai na ochame sabi ba yade aba yare aba na ochame mi wu a abusuafo mfi mi a na ode no gbo afode se oba akobọ sabi adwaman e de aba behwe wa wa ochame asem a wo kan no o si adwaman adwaman o ana tete wa aya bone kese pa o wiase a e chen ya wudie. Yeah, sure. Se be ma wa ware odo hu ba koma be ma foforo se sabi oba de hu koma be ma foforo se one wona. Ochame ojine kunungwa. Ochame nya nkwan o yire to wonya sa na me se ochame jama mi ngu u jama mi wu a be bone sobo na ochame be bone ho sobo be na de be bo me o de be bo obi u diva sobo bi amo no ochame obeso ho daye o daye be no beso oba ni nibi onibi na sabi oye di obetimi na ochame mantima mankwam a oba ni daye be na okoso October hu amfa me hu amafo de ama me kuna mte ase ochame di oba ni ye no kro akoso se hwan na behwe nkwada no hwan na behwe nkra no ai ochame nyankopon na odi nkra no bae no sabi nyankopon se omma obibi ni anka omma de pa nye den enchim me do ba ne ne bone nana ochame waye bone kese pa kese pa enti be ma no si oja na ne kwanso ano no ne kwanso ano no oba ni ye hwamomofo oye wudini ohwema ne kunu mfirim ochame mi so oye wudini adawo de onti kwan ya ofo aso gi ni kunu nkwa no e kire se ochame enu ntia be ma na de mene ya adwen se oka se oja oba na se be mene na aya adwen mene ne be ya adwen ne ochena adechie esan se oba watimi aye sa bone kese ewe ochame sabi ni suban awo mu no ai ndi ochame oba no suban awo mu no na kwan be fa so amana dadi eno no oba ne ntisa ochame sa no tie na na wotu onim se de oba na ositie ayo asem kan wonim oyere na ba bibisa pa na ochame asem american se wo beje me nkwa sabi ade a esombo a enu ntia me be ware wa eye me nkwa me dia eni kwan se sabi obi hu wadajam na ochame wo ka se mi wunti wo de ade a eye me dia sabi enu ntia me hu ya sabi me nkwa na se wo hu kwan se bi na oba nka onkan o mo se nka onkan na be ma na tete na ode na efam ofie no e no de ya on cancer cheren se wu se na me ya me de je wo ochame wanka nkeye na be ma so tete no ochame wanka nkeye na ochame ko kan ye dia se sabi enu ntia ba ne ne bone waye bone kese pa ochame